Kay p'unchaypi munasqa kuyamasi, noqanchik kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Pero cuentay munaykichik imaynataqa Perú llaqtapi tiyan hatun orqo, maychus Machu sutiyuq chaypiqa. Tukuypis chayman chayay munangu, tukuy imata qhawaq porque ñawpa runaspaq ruwasqangu chayqa nispa, munasqa kuyamasi. Tukuytaq sorprendekungu imayna kanman kay Machu Picchu nispa. Pero astawan sorprendenteqa, astawan kusikuyqa maychus ñawpa rumi kasan Jesucristo. Chayta niwanchik kunan día apóstol Pablo, kay libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 kay hinata. Tukuyninkutaq uhyarqanku kikin uhyanallatataq, espiritumanta hina rumimanta lluqsimuq yakutaqa, espiritunkumanta hina rumiri paykunawan kushka puriq, chay rumiri Cristo karqa. Tukuy ñawpa tiempopiqa uhyarqanchik uhyakuyata ichari munasqa kuyamasi, kaypitaq niwanchik ñawpa rumilla tiyan, maychus chaypi noqanchik kawsasanchik Jesucristo. Tukuy imapis faltawasunman kawsayninchikpi, pero Jesucristoqa mana munasqa kuyamasi. Sí o sí pay kanan tiyan kawsayninchikpi, rumihina sayanan tiyan, mana nima llakiykunas urmachinawanchikpaq. Chaypi noqanchik kawsaqtinchikqa imayna kusiyniyuq kasun, llakiyniyuq pero payqa watejmanta uqharikapuasun, mana nima pasawasunchu. Chay Diospaq promesan, tukuypis gloriata qongu o sorprendekongu tukuy orqosmanta, pero noqanchik gloria alabanzata qunatiyan pichus maychus ñawpa ruminchik kasan Jesucristo. Chaymanta payqa noqanchikta uhyachiwasun, uhyakuta vida eternapaq. Chayman chayay munanchik tukuy cristiano ichari, entonces sapa día noqa kallpachakunay tiyan Diospaq qillqasqanpi allin runa kanaypaq, noqa riqsinaypaq, chay mosoq wasita maychus Jesucristo ruwasan qampaq noqapaq tukuynejpaq. Chay yachay kachun kunan día munasqa kuyamasi, kayakama.